लासो फ्याफुल्ला तामाङ काई गेमसे न बुद्ध युन्जन हेम्रे प्राविधिक रो सरोज थापाला चुकेताङ राङ्ने से कामले तंसी सुहुरी 10 से 11 बजे दोना रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज थेन वेबसाइट www.radiosagormatha.org.np ला छमनन हाम्रो पात्र गेम से और से फेसबुक पेज गेम सेनन चमलिङ रे खानमान क्लारि सुसी तामाङ काइदा सनमरि खमसल मला केताङ रे राङ्ने द डेन मला तिनी सापुखरी लो अलसे नामदुङ लाला छेपा ब्रे चैत्र 23 गते अनसी अप्रिल 5 तारिक सन् 2025 न तामाङ ग्योई ग्योइकाई कला धर्मथन रे रिमठिमदा छार्न लेन लब उद्देश्य थो सिसंगसी खबा तामाङ काइरे ग्योइकाई डाङ तामसोर लोल्लो थुमले संगमा रिपोर्ट लेख रचना थाङकुल तामेन्से डोनबथन रे लबा लेङमयन्से राङनिदन सिमदङ मवाका दिजा थान्सिका मला तिनीला तामाङ काइरे विषयमै तिरै जानकारी अनसे ग्योइकाई डाङ अनसे समसाम थुङदिजा यंसे तामाङ फापर भएका देला थुम्रे अनलसे नामदङ ह्याला जात्रा ल थुम्रे तिलाई ताम गदेला सल मला अनलसे थाङकुल ताम छमनन तिनी जबिसमे तामाङ फापर भएका देसे राङनिला सेमद छुनला सल मला केताङ जदंगा छबर्गे चु वाइ गेमसे चु वाइ जमला नोर्बु लामा योन्जन मिकमार योन्जन सुनिता बलथेनरे साइली स्याङतनला काइरी मला सनगे Alasara dena dorada pangena rana besami bigena rana besami ukali diolanga adaba abebe sai adaba abanga be sai adaba ukura sela samai be azmuri dana muri tubuda jo mayala donga boru boda jo Dila donga boru badajo, maya la donga boru badajo, maya la donga boru badajo. Ruptajo maya kubutajo, ruptajo pirati kubutajo, ruptajo pirati kubadajo. Espamali go samai ma, lato baisa kamai nama, bamuni lebe garane. बामुनीले बेगाराने गर्ने बो मैले के गराने गर्ने बो जनाले के गराने यो बारामा से मायाले यो बारामा से पिरादिले यो बारामा से पिरादिले दामा से केराला मारालामी यलना ना देना आंगा से यलना ना देना आंगा से Bukali diolanga atalai yelna na dena angada jati pangasai atalai Dhama se kerala maralami sumaya la baralasi subiradi la baralasi Supiradi la baralasi yesibona rana terayama yelna na dena angada Luko sato tamajana maya ko mata e samajana pirde ko mata e samajana torsaya lunga la la rimi sangala kana tene chuda jo goderi chiba godalo sangala kana tene chuda jo sangala kana tene chuda jo Sangala kana dena ne chuda jo pipala ranga ba jo muba bardonga ranga ba jo muba Maya se la singa chuda jo pirti se la singa chuda jo pirti se la singa chuda jo Tubile maya la done bo espamale ko samai ma Janle ni diyo pira khatir janjana sanu ne bo
महायाला दोने भो जन जन सानो हुने भो जन जन सानो हुने भो नारायण शिव तेरा ज्ञामा नारायण शिव तेरा ज्ञामा सहर ठुलो राजमार्ग सहर ठुलो राजमार्ग नमाना च्याङबा पिर मार्ग नमाना च्याङबा पिर मार्ग नमाना थेबा पिर मार्ग नमाना थेबा पिर मार्ग नारायण शिव तेरा ज्ञामा करगालो गो गाबालाई करगालो गो गाबालाई माटोको घाइलो डाबोलाई माटोको घाइलो डाबोलाई खबरे यो गीत जाबोलाई बर्मासे यो गीत जाबोलाई बर्मासे यो गीत जाबोलाई बबिदा माइलो दौदुन छ बबिले माइलो दौदुन छ जलाग्यो माया वै जन छ जलाग्यो माया वै जन छ जलाग्यो माया वै मन छ जे गर्यो मायालाई त्यही हुन छ जे गर्यो मायालाई त्यही हुन छ नमाना च्याङबा पिर दानदा मै सहारा दाउदारा तरको र सोना दाइ गुना दैन छेला पारन दो गोठरी तै होला गएला त्यसै हिद मदनारा त्यसै हिद मदनारा खबरे गीतको राजगारा खबरे गीतको राजगारा नारायण शिव तेरा ज्ञामा खानुलाई रामरो तोरीको तेल फुलबारी रामरो जौला खेल फुलबारी रामरो जौला खेल खेल्नुलाई रामरो टुडी खेल तपाईँ हाम्रो जिउ हुन जेल तपाईँ हाम्रो जिउ हुन जेल बाबारे गीतको फेला खेल बाबारे गीतको फेला खेल गर्नै पर्छ हाँसरा खेल गर्नै पर्छ हाँसरा खेल नेपाल पारी बिरगाना जा नेपाल पारी बिरगाना जा बिरगाना जहाँमा दान गान छ तर एउटा कुरा म भन छ नमाना कान छ पिर दानदा नमाना कान छ पिर दानदा एउटा कुरा म भन छ सिसै काडी जोर गोली ऐना द काडी जन गोली ऐना द काडी बम गोली यञ्जन बाउको छोराको यो बाले मोराको यञ्जन बाउको दिनजन नगदे धन्य रांगनेसे सन्चु भन्नु बाउ भाइ नर्बु यञ्जन मिकमार यञ्जन अनलासी सुनिता बलथेन रे साइली सांगतन ला काइरी मुबाचु भाइ तिनीला तामाङ काइरी जा रंगिदा यांगला तामाङ मौलिक वाइगदे जन्दना तेरे समे यांगला तामाङ हिलबारे चुरुङमा वाइको बबिजा जात्रा गदरे हेना विशेषले चाहिँ यांगला चु खबन मला तमा तिले रेली छ यमरे नामदुङ याला जात्रा खासरे अर सिंगुन्डी अला चाहिँ काप्रेला नम्बुदरे जा यांगला चु मौलिक वाइगदे जाको बताउ मला विशेषले चाहिँ थे न्यादा यांगला हिलबासे कुर्किक यांगला ओनमा ताङमा न्यान्छन आके आबा कदे न्यान्छन जा यांगला मौलिक पर्वलहरु प्रेकिनमा मला यांगला तिमला खाले टोङमा मिगदेला मिन्ड्री पत्ती मनाबा विदास्याङसी पाङमाला छैमे मार्मन मनाबा ngोलाबा विदासे ngोसे मला थेनन चैतपुर्ने जात्रा विदेशी ngोसे मला अथवा याङसे पौदा जात्रा अथवा सिंगुन जात्रा या नम्बुद जात्रा विदासे जा जु चैत न्या अथवा नामदुङ न्याला दुइसाङले तबा जात्रा रे जा चुङलसे याङसे नछला याङला पुर्खा गदेदा अथवा यांगला मेमे आखे गदेदा ढोंगमा गदेदा डानबा रेदिन थेनन दुई रेजा यांगलन चुरंगन मौलिक वाइ गदेजा गोबला मला थेरु प्रिन्जा तिनी रंगेदा चुरंगन मौलिक वाइ गदे थानबा अनलसे थे वाइ गदेला अवस्था वाइ गदेला महत्व गदे तिकिन बेउथमुरेननि यांगसे चर्चाला सेलमला तर थेबी मंगा चचा यांगला तामाङ काइरे नियमित स्तम्भ गयकाइ डङ थानबा दुई तब मला तामजा सानगे गयकाइ डङ
क्वेकाय डांगरे डांगदा डेनमला यांसे चु पोरी बिसमी तामाङ क्वेकाय अथवा तामाङ साहित्यला तंगते लावला विशेष लसे यांसे तामाङ हिलबन डांगरे मुबा क्वेकाय कदे साहित्य कदे ल थुमडी चामेली यांसे वाइखा गजल गदे अलसे तांका हाइकु गदे थान्मो मला अरसे राप कथा गदे चोमतम निबन्ध गदे यांसे चुरी थान्मो लसमी डान्बा अथवा संस्मरण गदे नन यांसे चुरी थान्मो मला अरलसे यांला चेमा अथवा नाटकला तमगदे अलसे ग्रेन राप उपन्यासला तमगदे नन यांसे चुरी थान्सगामला विशेष लसे तामाङ हिलबनाङरे तामाङ क्वेरिन ब्रिबा थे छोइ गदेले नन यांसे चर्चा लमला अलसे छोइ ब्रिबा ब्रिखेन गते तेन प्रेनन यांसे तमगदे जा लसखमला क्वेका नाङरे लानन सेगदे मला रापला तमगदे चोमनामला तमगदे खाला थेनाङरे यांसे जा तामाङ सुङताम अथवा तामाङ उखान विदासिनन यांसे नेपाली झारतिरी पंगमले उखान यांसे सुङताम विदासिनन पंगमला कोइगलारी यांसे जो बेंगला तमगदे तमला चुरंबा स्तम्भ गदे मुनमुनन यांसे वाइखा अरलसे वाइ संगीतका चेरन यांसे केन्द्रित तमला तिनी जबि समय क्वेकाय डांगरेजा तामाङ सुङताम अथवा तामाङ ला उखान गदेला थुमले ज तिले तमगदेला तामाङ उखान गदे लानन मला तिनी उखान टुक्का विदासेनन यांसे पंगमला तामाङ रेनन लानन उखान टुक्का गदेजा मुला थेदा कतिबे यांसे थाइमे बेले ए चुरंग मोबनी बिसी यांसे पांगला आनेसम प्राय चुरंगबा उखान गदेजा यांसे लेछि जिनमा अवस्था ननिना तामाङ ला चुछार पुस्तक गदेसे यांला गाछाला पुस्तक गदे कानबगा गदे मुदे दोना जा थे कानबगा गदेसे तामना सिलसिलेवारी क्यातला सिलसिलेवारला रूपरेजा चुरंगमा उखान गदेजा पांगसे खावन महिना तर धन्यला दुइरे चुरंग उखान गदेजा माबा अथवा लोप तब स्थिति गते मला थेदाबसे नन तिनीला क्वेकाय डांगरे चाहिँ तिलाई उखान टुक्का गते चाहिँ राङ्ने लोन सांगले थान्ना क्यागरला सुंगा जेबा भइला तोपा जेबा यांला चु मौखिक सुङताम गते हैन छ हरेक सन्दर्भ रे चुरंगबा उखान गते जा थुतपताला अरला से स्यास्या खेरो नांगु खेरो वनमा आखि अब गते से पांगसिन सुबताम गते हैन छ मेखेप दोमा क्याम्पिर छ मेखेप दोमा ताम्पिर छ कतिपय यांला काइपा काइमा गदेसे वाइ गोम्बेली अथवा ब्रिखेन गदेसे वाइखा गदे ब्रिमा अथवा वाइ गदे ब्रिमा मेनन चुरंगबा उखान गदे प्रयोग तबाइनन यासे खानै वाइरी स्यापमला तर थे जुन खाला किक्ने रंगदा याता जे थे वाइरी शुभ जैन तर चुरंगबा उखान गदे चाहिँ यांला युले लानन मला थे अनुसारनन मांगदे श्योमजे तामगोजे सुइसुइलासे वाइ गोजे यांला हिलबा नगरे मुबा चुरंगबा उखान गदे लानन मला पांगसिन जे मला यांसे दलन बेजे सन्दर्भला रुब्रे ठक्का पांगवाली हिन है चुये निना पांगमला ने विवा यांसे वचे हिना थाइबेना तर आइसन पांगसिम किक्नी आइसे तामाङ गरे मुबा उखान गदे पांगो हिसमे वेसी yang थम ददप स्थिति अवस्था गदे निना नवसेला मेलेनन कम से कम तिले चुरंगबा तामाङ सुङताम गदे जा रांगने दा थादाकै विभिसाबसे जा तिने चु उखान टुका कदे रांगने लोन सांगरी थान्से चाहिँ मला च्यान आमराङ सम तावर च्यागो आखे आमराङ सम आब च्यागो यांला एकदम नन हिलबा नांगरे प्रचलित मुबा सुङनाम गदेना जस्तो क्याप्से वन्से च्यादो नागाला फिले फ्यादो जो ठट्टालम बेले लाना थोनमा मला चुरंग तम गदे बाप नङबा ब्राह्मगुना चामे नङबा आमगुना मेमला नागी नङबा क्लिसे मिनङबा चिसे मेमला सायद नङमा सम्मान थुङबा ले रंगमन खाला तम गदे खामल यांला हिलबा नांगरे डम्फु राप्से क्यन क्लाङजी घा राप्से वाइगोजे अनलसे ब्लेगु जन्मा गान्देसे क्युबासे कान्जु मला नागिला मांगरे गोजखेमा तारङाला मांगरे लानी फेमा भेमला राङला गोरे मुइब्राबा आमराङ मिला गोरे स्यात्रा बनाङबा चामेमे किमदा दन्नेला गामिसिला वनमाला यांला माम आमागदेला लेङमगदेन वनमाला जो टेङहोइसी माङमनाङबा अरङलासे टाना जोदलताम नागाला मांगरी चुरंगबा तुनमा तामगदेन मला राधामम क्लिदा बापेबा स्वासे आङेना हिलसेङेबा तापके आलेपना यु लेपा लानन यांला चुरंगबा उखान गदे अथवा सुङताम गदे जा मला जस्तो सांगाला छ्याम्बा रालदक रोल्दक मेषा पक्टोखो आजके विषय चानन्दबा
तिग्ला दुःख छु ते दुई अनुसारला उखान गर्दैन छु का बेबा हिगे आसे यारी कलम खेक्ते ओम भन्ने पेमे हुङ भिए आसे वाला तागी छेक्ते थोबरी तागे अरे काङ्ग्रे प्लेटक चाबथुङमा दुई दाजी मिला तिम्री लेठक चुरुङमा याङला नामसा तिम्री वनमा पाङसिन भिन्न धन्दा चुरुङमा सुङताम गदे मासिने वन मला खम्देसम्म याङसे चुरुङमा से गदे त कमसेकम तुच्छिन्दा छैनन् अथवा याङसे याद लथन्दला त्यसो नाङ्गाला रे याङला मौलिकता सोनाला वा विवश से गदेनन् चुरुङमन चिज गदे हिन्न आशङ घुरोसिङ लेङसोला मेफ्रा चान्से किङसोला तोजागाङ माजागाङ भुमारेला जाङ झोझोसी सोमनिङ दाजी गादा खवाइ चाङ काङ्गुर दाली नामेदा मार्ला मेन्द छामेदा आइला मामला घेवरिङ्गा द तर्म आपिनबा गालाई मामला थोप सुखब मला लानन गम्भीर सुङतम गदे याङला मला जो ढोन्डखामा क्या बथोसी सियाबा क्याप्रे नाफ्राङसे या च्यारबा म्राङ आजबा कारङ झा आजबा पाराङ लानन चुरुङबा उखान गदे सुङतम गदे याङला हिलबारे मला जुनन नाङ्रे मुवा तिलै उखान गदे राङ्ने लोन छाङ्रे थान्बा बाङ्ला सेसे मला तेने चाबना थुङबा ग्रामबारी पुङबा थाइसेन जे बदाम गदे ने सेजु तिमरे जेसी चम्बुलिङ मराङबा गाङसेम खाउ खाउ तिमसेम न्यु न्यु पाइला फाल्गी गालाया मे मोय बसे बिमा ले मोय बसे चाबा चुरुङबा याङला युली मुबा उखान गदे अथवा सुङताम गदे लानन मला करिब 14 ब्लिडिङ छ जुदा रुपलमुबा लगभग 11 चला हाराहारी चुरुङमा सुङताम गदे मला खाबरे गदरे अझै न डाङ्नेला पन्जाङरे तामाङ गाइरी थान्छलन मला गयकाइ डाङ्ला पुरी तिनेल लागेर बिसमी गयकाइ डाङ्जा जुदेन आहा कति राम्रो डिजाइनको रहेछ यो चाहिँ मन पर्यो साउजी यो जुत्ताको दाम कति हो तपाईको रोजाइलाई चाहिँ माने मैले नेपालमै बनेको जुत्ता छान्नु हो राम्रो मात्रै होइन महँगो पनि छैन ए नेपालमै बनेको पो हो भो नलै जाम दुईचोटि लाउँदैमा फाट्न बेर छैन के कुरा गर्दैछौ अहिले धेरै राम्रो र गुणस्तरीय पो छ त स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान गर्न सिक स्वदेशकै वस्तु खान लाउन पाउनु त गर्वको कुरा हो कि कसो साउजी हो नि भाइ यो जुत्ताका लागि तपाईले खर्च गरेको पैसाले स्वदेशी रोजगार र उद्यम वृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाईलाई मलाई र जुत्ता बनाउने उद्योगीलाई मात्र होइन 2 पैसा भए नि देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ल धेरै भयो देशभक्तिको कुरा के भन्नु हुँदो रहेछ भनेर विचार मात्रै गरे कि यी सबै कुरा बुझेर नै यहाँ आएको हुँ गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरौँ स्वदेशी उत्पादन गर्वका साथ उपभोग गरौँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गरौँ स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रवर्धन गरौँ बागमती प्रदेश सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश सूचना 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 नेपाल सरकारले हाब्रेको चोरी शिकारमा संलग्न हुने तथा नियन्त्रणमा राख्ने व्यक्तिलाई 5 देखि 15 वर्षसम्म कैद वा 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ सूचना 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 दाइ किन यस्तो सूचना जारी भएको हाम्रो गाउँमा सुन पासाङ तिमी हामी जस्तो गाउँका मानिसले हाब्रे संरक्षणको महत्त्व थाहा नभएर कसैको भ्रममा परेर फस्न सक्छन् कि भनेर होला नि ए हो र अनि किन संरक्षण गर्नुपर्छ त हाब्रे र यसको वासस्थानको हाब्रे दुर्लभ र नेपालमा संरक्षित जनावर हो हाब्रेलाई जोगाइमा वन वातावरणसँगै अरू जनावर पनि जोगिन्छ यति मात्र कहाँ हो र हाब्रेलाई संरक्षण गरे पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्न गई स्थानीयको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने र हाम्रो भावी सन्ततिको लागि पनि हाब्रे जोगाउनु पर्छ नि अनि यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त बाले दाइ मालिङ्गो निगालोको अधिक प्रयोग चोरी सिकारी वन डडेलो आदि कार्यको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ जनसमुदायलाई हाब्रेको महत्त्वको बारेमा शिक्षित गराउने र यसको वासस्थानको संरक्षण गर्ने गतिविधि गराउनुपर्छ ओहो मैले त बुझे अब बुझ्ने र बुझाउने पालो तपाईहरुको ल विश्वबाट लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको हाब्रे रेड पाण्डाको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व रेड पाण्डा नेटवर्कद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
नेपाली सिलो सोरठी र साकेला तपाईकै गीत संगीतमा भाषिक मौलिकता। विभिन्न भाषाको सांगीतिक कार्यक्रम संगीत बाटिका। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म एफएम 102.4 मेगाहर्ज रेडियो सगरमाथामा 4 बजेदेखि पौने 5 सम्म संगीत बाटिका। गथे भन छंगो ख्वालो साला काला सो। के शहर के गाउँ जोसुकै हौँ जहाँ रहौँ सबैको बोली अट्ने ठाउँ रेडियो सागर माथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज। नेपाली रेडियो नेपाली आवाज।
sana badama sana go nyalchi de sana chi dana shago paila de hanga su singala yo chumaya bera de so sina kai mama kha gai se mari su kai mama kha gai se mari su kai mama kha gai mori maratu kai mama kha gai mori maratu toma bidoma aina la tolari chu balari tinjan logade danderang ni se sanchu bonba chu फापरे भाइ नरमाया तामाङ डोल्मा तामाङ अलसे सैलुङ्गे च्याङमा थेमरे सिन्धुलीला च्याङमाला काइरी मुबा चुहाइ चुहाइ विशेषला से यंसे चु तामाङ हिलबगदला प्रिबा र रुब्रिकिनमा जुन चैतपुर्णी जात्रा जो चैतपुर्णी जात्रा अथवा नामदुङ यारी तब जात्राला तुइसंगरे सिंगुन थेमरे खस्यरे कुबा वाइका दता यंसे रेकर्डला से चुरिजा थान्सिखामला रानी पर्खनन केताङ सन्से दान्छाबन मल विषयमी चुइना रेडियो सगरमाथा केमसे प्रसारण तसिखाबा तामाङकाई सन्सुबन मला रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज से तिनी यंसे रंगनेदा चु नामदुङ न्याला थुमरी अथवा फापारे वाइला थुमरी जा तेले चर्चाला विदासी तोलन जानकारी पिन्छेजन मला विशेषले यंसे नामदुङ न्या जुन यंगला ढोङबा आखियामा अथवा रंगला तिमना थेमे गदेल दा डानमन यंसे छेमे मनाबा मार्मेन फुलबा अरला से ngो लबा मंडल फुलबा लबमला विशेषला से यंगला सिंगुन अरला से खस्योर अरला से नमुबुता जुजा यंसे न्याजुङ गुनो खस्योरे अरला से न्या अथवा नामदुङ न्या गुनो जा सिंगुन देनरे नमुबुता रेजा जरङ बखला जुन यंगला थिति अनुसार लमला जुनन छयमे नावरी अथवा ngो लावरी भतिमरा दुसी विदासे नामसा तिम यन्चन तामाङ युलवाला आखि माम गदै यंगला तामाङ युलबा गदै यमबरी तामा विस्तारसन फेकबेला तसिजिन मला दिर्समे चुखाबा 29 थेमरे 30 गते चु जात्रा तबन मला खाबा सुकार थेमरे सञ्जवारकनो विषयमे चुरङमा जात्रा गदै मिन्जा जात्रा हैन तर मुख्य ज यंगला दोलन बेजे पितृ गदेता यंगला डोङबा मिगदेता डानबा थेन्ना मिन्ने ज ngोला बेन्ना मुख्य ज वसला मेले थे ngोला से जिन्सी छिनाङ ब्लापा याबा बेले ज यंगला चुरङमान तामाङ मौलिक फापरे वाइगदे ज कोशी खमला जस्तो फापरे वाइलन थुमले ताम लदम बेले ज यंगला वाइगदे नंगला गोर्की फापरे वाइद किनमा मला चुप्यन छामेला गुंडे मायाप्रति देपाला थुमरे अथवा जातरीको तामाङ दोहरी वाइना जस्तो नामसा तिमरे केर्नुन छेसिङ थेमरे मेमै छबा दुइरनुन रिरि केर्नेसे चुरङबा वाइगदेजा सेमला दुंगाल सालबरियन चुरङबा छिक्रिमुबा अथवा चुरङबा भाकरिमुबा वाइगदेजा कोशी खमला फापरे वाइ तामाङ वाइगदे रे खबै बेमंगा छ पुराण हैन मिसामे आचु वाइरिम अथवा संगीत युसी नन आयुनानुन जुद गोबरी खममला फापरे वाइ द जुन सिन्धुपाल्चोकला भोट सिपारे केन वाइलन रुपरि नन किनमले समे थेरे केरला तामाङ गतेसे जुद डम्फुराप्से स्यासे दोहोरी शैलीला वायन गोबा लबमला जुदा स्यान्दोक लाला तामाङ गतेसे चौतारी भाका अथवा चौतारे के छि विदाजनन मिन्से ngoseबमले समे नुपला तामाङ हिलबा गतेसे गोबा द बोमसंगला वाइ यन दासे चु प्राकृतिक जुन फापरे प्रकृतिला वाइगदे हिन बोमसंग वाइ नुवाकोट दादिङ थेमरे रसवाला तामाङ गतेसे गोबलमला तामाङ गयरे खबै बेमाङा छ खितपा अथवा नानबा विदासी यंसे पंगमला बिसामे थेदा तिङसी पिनबादा खितफाबा बिसी पंगमला थेरङमान छाइ छे किनमरे मुजि बिसामे थेदा याइसी पिनबादा छे फाबा अथवा छाइ फाबा बिबलमला फाबरे वाइरे नन पक्ष गिक्से न्योत्पा प्रश्न वा उठ्तिबा प्रश्न दा स्यान्दो पक्ष से फ्रालबा वा पाङबा फाबा सराइना थेरनला से जा गछला रेमरे वाइगोबा दुइरी पक्ष गिक प्राइजे बिसमे प्राइबा पक्ष से जा खाबा दिनेरी तयारी लसे वाइगोबा रे निबा लपमला
थेदा वनेला वाइला खित फापरे जा निबा बिदासेनन पांगमला जुनन फापरे छिक्यमसेन फापरे ताजी बिबरे खम अवस्था मला फापरे वाइला फिरे तन्दना तिलाई अध्ययन अनुसन्धान अथवा सेलामा नन चुला परिभाषा लबरी सजिलो आरे वाइला तोङबो काइपा काइम गते तामाङ खेन्ब गते थेम्ब्रे तामाङ सञ्चार कर्मी गते थेम्ब्रे लाबा काठुइला आधारले फापरे वाइला चुरुङबा परिभाषा गते नन्जा याङसे लाबा कोशिश लाउ मला फापरे वाइ जाथारी पियन छमेला गुंगडी माया पिरति देप्परी कुबा तामाङ वाइन विदासी पाङला अनसे अर्को जा फापरे वाइ जाथारी पियन छमेला गुंगडी माया पिरति देप्परी वाइरिमला छ्यामरे अथवा पाकालो रुब्रे जा वा वाइरिम आयुना अथवा संगीत आयुना नन कुबा दोहोरी वाइना विदासी गोसेला समय अर्को जा फापरे वाइदा छि अथवा भाका थम्रे वाइरिम संगीतला आधारी पुलसी चाबरेन खामला जस्तो छिला आधारी भाकाला आधारी चाहिँ समय छिला आधारी फापरे वाइदा केनबा छि थेम्रे चौतारीकी छि लसी घोर्नी बो फेरि चाहिँ च्यापरे खामला जुन केनबा छि अथवा चु तामाङ वाइला पुरानो छिन मेन्सन था yang lagi cu kwalchese अथवा कोलेसे कोबा छिन चु छिनांग्री एन तुनबा छि अलसे मध्यम छि थेम्रे रिङ बछि पुलसी चाबर खामला चुरङलसी च्यामा शैलुङ रिगेर कोबा वाइदा तुनबा छिरि थानमन खामसल मला विसमी तेमाल महाभरिगेर कोबा वाइ मध्यम द छिरि थानमन खामसल मध्यम छिरि थानमन खामसल मला समे सिन्धुपाल्चोक पोर्ट सिपा ब्लेरिकेर रिङबा छिरिकोबा लमला थेरिकेर चु छिरिकोबा वाइदा केनपा वाइ बिसेनन पाङबा लमला रङलासी चौतारीकी छि अथवा चौतारी भाका सिन्धुपाल्चोक पोर्टसिपा ब्लेरिकेर कोबा चु वाइ तीमा रङबा छिरि थिसी घुङ्ग्री मध्यम छिरि कोबा लमलसमी सातपा बिल्ली अथवा बिसौनी विदासी पाङमला थे दुईरी जा तुनबा छिरिकोबा लमला डम्फु राप्सी कोबा चु वाइरी छामामा स्याबर्नन लबमला वाइरिमला आधारले पु फापरे वाइदा वाइरिम युवा थेम्रे आयुना कोबा पिसेनन पु ङिरे थानमरे खममला वाइरुम आयुना कोबा फापरे वाइजा क्राचिक अथवा शीर्षक केमसेनन प्रष्टता लगे चु खाल्ला फापरे वाइरिम आयुना कोबा लमला वाइ गोबा पक्ष ङिनन पटे ङिरी चिसी सवाल जवाफ लसी कोबा लमला चिसी आराम से गोबसेलामा चु वाइ कोमा लाना लुइला ऊर्जा खपत अथवा रिङबा दुई दनायन गोबरे खाममला खुरुरु ख्वाङगा तसे च्याबा ज्ञानबा मिगदे लानन्दमला च्याबा ज्ञानमा मिगदे दा खिसिल थानबा एकदम भूमिका वाइला भाव पक्ष क्लङमला कोबा कायबा कायमो थेम्रे च्याबा ज्ञानमा गदे लुइला हिसाब से निष्क्रिय तसेनन मानसिक रूप से जा सक्रियता बमला वाइरिम यस कोबा जुन फापरे वाइ पियन छामे निसेन डम्फु राप्सी कोबा लमला वाइ गोबाला छ्यामरे स्याबायन लमला कोमा थेन स्यामा डम्फु लोलो बिट्री रापलमला कोबा काइपा काइमा लुइ थेम्रे मानसिक नीन रूप से सक्रियता मला बिसमी च्याबा ज्ञानमा गदे वाइ ज्ञान से थन स्याबा च्यासी ताङबा अथवा मनोरञ्जन लबमला फापरे वाइ चरणबद्ध रूप से कोबा वाइ न फापरे वाइ गिक्षा गिचा अलसे सोमछलसी चरण सोमडी कोबला मला गिक्षा चरण रे दोस्ती जोडी थेम्रे माइबा थेम्रे मोसेवा पिनबा किन्न लमला अलसे दोस्ती माइबा के पियन पक्ष गेम से तमला मोसेबा पिनबा तनबला टांग्री रुई ngत्पा थेम्रे आमा साइनो अथवा धोनला पक्की लमला अलंगलसे पियन थेम्रे छामे कुडुम्ब हिन्न बेबा किटान तसी जे वाइदंगा सोबरबा के निश्चित लमला निच्छ चरण भावना देप्पा चरण हिन्न चु चरण रे वाइरिम अथवा काइबा काइम गदेसे वाइरिन जा काइमा गदेसे जा राङला सुख दुखला ताम गदे पाङबा थेबा तमला चु लाना तिङदोना निरन्तर गचने बरे एन खममला सोमछा चरण बेबजा शोलबा अथवा फेबा चरण हिन्न जाथर वा मेला गदेरे दिनेरी तिरे वा ङिरे तब हिन्न जाथर जिन्दा सेनन काइबा काइमो स्वाभाविक रूप से फेबा दुई खाला फेनन तोला खाबा दुईरी तबा जाथरे रूप तबा बाचल से फापरे वाइको बा कदेसे फेबा लमला विषय वस्तुला हिसाब से च्यामा फापरे वाइ माइ पिरितला सेरो फेररी केन्द्रित तमला थेता पसेनन
धारगत हिसाब से चुदा स्वच्छन्द माया पीडितला धारी थानबरी खामला फापरे वाइरी च्याङ्बा अथवा स्वच्छन्द मायाला प्रस्ताव लमला प्रस्ताव कुटुम्बा साइनो ताबगदेला गुंग्री लाबरी खामला चु पियोन्से रांगदा योग्य ठहराइ दिबरी खामसम ब्यालसंग तब धो नरेनन नाचने बरी खामला पियोन्से थान्बा प्रस्ताव द छामेसे स्वीकार लसी वाइको भाइ छम किच्छा रेमरिन मायापिरति चिला ताला विभिन्न आहिन दोहोरी स्यान्दो खाब दुईरी पियोन छामे निनन वाइको परि राजे आताबरी खामला लानन रेमला वाइगमसे लाबा अन्तरंग संवाद केमसेनन पियोनछे रंगदा योग्य साबित लसे हुनबरी खामसम जेथिनेला गुंग्री मायाला ब्लुरी ख्युसी टामसी अथवा ग्याइसी नेबरी खामला चुकर्की वाबा महिना से योमादा वाम्बरी लाबा कोशिश रंग मनिना फापरे वाइगम से ताबा माया सार्वजनिक थेम्रे थेन शिष्ट प्रेम एन हिन्न सार्वजनिक लारे च्याबा ज्ञानमा मिगदेला गुंग्री थिनिगदेला छुना लसे मायाला छो खिम्बा बिबा चुनौतीपूर्ण के हिन्न वाइगो अब दुईरी प्रश्न थेम्रे उतरला रिम्बा श्रृंखला नन चलप तब मला छामे बियन निसेन लोलो अत्तु गदे जुबा विवाद विशुद्ध डाबा प्राइभेट थेम्रे थुइबा तमहिन आहिन जु निसेन किसिम किक्ला चेतना थेम्रे सामाजिक व्यवहारला ज्ञान द तहल कोत्पा अथवा कोइबा वा परीक्षण लबा तरिका एन हिन प्रश्न थेम्रे उतरला क्रमरे क्यालोलसे लोबा थेम्रे नेतना लमला चुसे च्याबा ज्ञानमा मिगदेता तंगना थेम्रे सेम छुना लबमला तिनी यांसे तामाङ काइरी चु फापरे वाइ ओरलसे जुन याला नमनङ याला थुम्रे तिलाई चर्चा गर्दैला जे चु लिच्छविसम याङ छिनाङ थेन्दला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर भएको प्रशोधित पिउने पानी स्वदेशी ब्रान्ड नै पाए किन विदेशी ब्रान्ड खोज्ने बरु नेपाली नै रोज्ने नेपालको आफ्नो नेपालमै बनेको एक्वा 100 बी नेपाली बाई नेपाली सम्पर्क नम्बर 0153 68 555 0153 68 555। मलाई दिएको पैसा जम्मा गर्न सिके कति खर्च गर्ने कति जम्मा गर्ने आफैले नै हिसाब राख्न सिके। ग्लोबल जुनियर एप छोराछोरी आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित र स्मार्ट तरिका। बुवा पठाउनु है पैसा मेरो एपमा बचत गर्न सिके मैले सानै उमेरमा। ग्लोबल जुनियर एप आफ्ना बालबालिकाहरूमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरौँ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको वेबसाइट वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल जुनियर मेरो एप। नेपाली मन नेपालीपन यही हाम्रो पहिचान। बहुल भाषा जाति अनि संस्कृतिलाई गर्छौं सम्मान। तटस्थ छौं सत्य बोल्छौं प्रष्ट छ विचार। यो नेपाली रेडियो नेपाली आवाज। रेडियो सगरमाथा FM 102.4। रेडियो सगरमाथा FM 102.4। Yenga teranga bajo masinam, yenga teranga bajo masinam. Adai manai sorodola, adai monai sorodola. Tordola si borodola, tordola si borodola. Tordola si borodola, tordola si borodola. Lucy milawang azani, Lucy milawang azani.
जेटिकासी आदानी येगा जेटिकासी आदानी सिंबालाई गोना बोसिगा दोजी सिंबालाई गोना बोसिगा दोजी बेनाना तामाङ डिगा दोजी बेनाना तामाङ डिगा दोजी तरवे बुनी तै बुनी तरवे बुनी तै बुनी गंगलाई दोङा बोस्याङ लाजम गंगलाई दोङा बोस्याङ लाजम तिलजेबा मुलाई एलादम तिलजेबा मुलाई एलादम तिलजेबा मुलाई एलादम तिलजेबा मुलाई एलादम वर्षिङा झोला मरलाङै वर्षिङा झोला मरलाङै पान्छै हिमाला कोरजोङै पान्छै हिमाला कोरजोङै 300 के माला कोरजोङै 300 ते माला कोरजोङै तिला मोर नेराङबा चादिला मोर नेराङबा आस्याब्नी मेना दो ये रङबा आस्याब्नी मेना दो ये रङबा आस्याब्नी मेना गरो ये रङबा आस्याब्नी मेना गरो ये रङबा बम्मा एकादा बिमङादा बम्मा एकादा बिमङादा रङ्गरी मागा सुनु सङबा रङ्गरी मागा सुनु सङबा ग्रानबाला नागा सै मामी ग्रानबाला नागा सै मामी सन्जरा मुलुगो मै मामी सन्जरा मुलुगो मै मामी आस्याब्नी जाङबा ये रङबा आस्याब्नी जाङबा ये रङबा गोजारी डेगा डेगा स्यादुपा गोजारी डेगा डेगा स्यादुपा बल्लगा स्याबाजो बरादोपा बल्लगा स्याबाजो बरादोपा सुनाला गोनाबा सिंहसिनम सुनाला गोनाबो सिंहसिनम तामाङा जामाना डिगासिनम तामाङा जामाना डिगासिनम तामाङा जामाना डिगासिनम तामाङा जामाना डिगासिनम ग्रानबाला नागा सै बारी याङलाई याङा दामामाइ टेन्जिन लगदे दमेरांनि से सानसुबन मबा वाइ चु वाइ जमबा तनबहादुर तामाङ सोनम तामाङ संगीता थिङदेमरे धनकुमारी किसिङ लगाइरि मुबा चुहाइ रांनि पर्खनन केताङ सानसे दान्छाबन मल विषयमे चुहिन रेडियो सगरमाथा गेमसे प्रसारण तसिखबा तामाङ काइ सानसुबन मल रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज गेमसे तामज विषयमे तामाङ काइरि दुई दबमला थांगलताम सानगे थांगुला तामरे डेनमला यांसे चु पुहरी विषयमे थांगुला तामगदे लाउला विशेषले चाहिँ यांला तामाङ मौलिक परम्परागत कलाला रूपले मोसेबा थांगु कलाला थुमरे जा यांसे तामगदे लसेछि मला थांगुला ताम विवेसादन यांला बौद्ध धर्म नांगरी केन्द्रित तबसलमले जुला सैद्धान्तिक पक्षला ताम प्राविधिक पक्षला तामगदे नन यांसे लसेछि मला सैद्धान्तिक ल ताम लबैसादन ज यांला छोइला तामगदे तला लाला तामगदे तला ला विवेसादन लाला ngakade जीवनी गदे अलसे मलम गदे तला इसमे यांसे चोरी जा लानन जा यांसे कला थेनब्रे केन्द्रित तसे बौद्ध धर्म नांगरी मब कला त केन्द्रित तसे जा तामगदे लामला अलसे थांकु ब्रिबा खाइबा गदे लन अनुभव गदे थानसे कमला थांकु ब्रिबा खाइबा गदे से लाबा अनुभूति ल ताम गदे अलसे ब्रिसी खबा थांकु कला ला ताम गदे ज्ञान ला ताम गदे यांसे लसे जमला थेतांगदेन तिनी जा चु थांकु ब्रिबा खाइबा गदे से कत्तिको चु थांकु त संरक्षण ला लागेरी थानमा मला विभुथुमले तिलाई तामला वर्छाबिन तिनी जा यांसे थांकु ब्रिमला कारखाना थांकु ब्रिला अथवा कोठार थांकु ब्रिला अच्छे पसली वर्ष चुङला यांला दिन रे आवश्यकता तबा से गदता त्यसै पूर्ति लाला केन्द्रित तोचेरिन्ता चाहिँ ब्रिबा खाइबा गदेला लाना रंगबा सोच गदे थेनन मला कम से कम yang
थाङको ब्रिबा खाइबगदेसे बौद्ध धर्मलाई तिलै ज्ञान गिक्ने यांसे किन्नन्दोला तेब्रेसमी yang बौद्ध धर्म तेन्बा लामा तामाङ खाइबा हरेक तबर खामला थे तबसेन यांसे थाङकुरे सुरुवातला छ थाङको सुरुवातला मेन्से बौद्ध ल अथवा धर्म ल तामगदता किक्नी त्यसै सेव गोपा प्राइस लदला धान्ने यांला खाइबगद गुंगडी थे एकदम नचाङो मला अर्को त जा थाङको ब्रेव खाइबगदसे थाङको ज ब्रेजी तलबेरङ खाले बजारी वर्षे छोङला बजेरन केन्द्रित तर थाङकुन ब्रेवा खाइबला तिम्रे थाङको गिक दोन चेवा मुले ग्यारे विभाग प्रश्न ज जोइन तिम्रे समे लानन खाइबगदेला ब्रेवग लारे खाइबगदेला तिम्रे खाइबगदेला कोठारी लानन खाइबगदेल गुंगडी दोमला तर प्राय जसो खाइबगदेला तिम्रे थाङको आधा कारखाना रे अधुरो थाङगा गदेताला रेसी गदेताला च्याङसिङ गदेताला तान्देन अझ च्याङसिङलाई न दामाले पेनिस्टर गदेताला तर शुद्ध थाङको कि चिन्छि थेता कोइलो थान्छि अथवा स्योरे साङ फुलबा अथवा जुनियाङसे चङमा कि फुलबा अथवा छोबा फुलबा बिगी अथवा कलात्मक रूपले सोझ हेलन लागेर त्यसै पनि घोर्की थाङको खालन त तर यांला खाइबगदेला कोठारे चरङलसे जिम्बा थाङदा फ्रेम रे युसे अथवा कोइलो युसे थान बाजा तिलै खाइबगदेला तिम्रे जस्याप्ला कोठारी जस्याप्ला तर जम्मन खाइबगदेला कोठारी आस्याप चुला कारण तिक हो मैले थाङकुला ज्ञानला थाङकु थेम्रे बौद्ध धर्मला महत्वला आगो बसेलम मैले सायद थे खाइबगदेसे ब्रेजी चुङजे चाजे वच्चे जुन व्यापारला शैली जे बोर्जे चुथाङ्गो यदि रारे जिन्न चुदे रारे जिन्मले चुथाङ्गो चुङजे विषयमा चुदे हजार खाला चुसे कोला फिस फावरे अथवा खालाइला अथवा पाडरमा रिसम भाड फावरे या खालाइ त तलब पिन चुचा चुङजे थेता तलब पिन्दला थे सोचे रिन केन्द्रित छ कमसिकम yang खाइबदा मेन्से yang बौद्ध धर्मला चुकलादा यङसे केन्द्रित तसे यङसे थेता ब्रेसी यङला जति पनि दैनिकी गते थे थाङको ग्यामसन चलप लब मुला तर यङसे थे थाङको द खाइमै नन आदर लबरे हामीलाई असलमले खामदेसम्म यङला खाइबा जुजियाले नानाङा देसे कोर्की तसे नन थाङको ज्योथान ल नाला जा अनुरोध रंग तिब्रे समे यङला खाइबा गते जति पनि थे ठेकदार गते अथवा थे ठेकदार गते मोबगलारी ठेकदार से सञ्चालन लब थे कारखानारी ग्राहक गते बाहिर फिर्के प्लम्बिङ गते ठेकला दोकम बेले चुचा थाङको चुइन है विषय यङसे बेखामला नि त थेरे थे वरङले से बिबला लागेरे मे यङसे रिटुगलो थाङको गते ब्रेमैनन अथवा जेपा चुइङिनला थाङको गते ब्रेमैनन अथवा यङसे सिंगल जन अथवा पंच बुद्ध जलन थाङको ब्रेसे राङला कोठारे तोक्तनि रिसम कम चुजा चुइन है चु विवा चुइन विदासे यङसे प्रष्ट थे मिगदेदा हुन हामीले रिसम तिनी घरले जुङमा थाङको दा खाबारेरे थेसे घरबा थाङ अर्डर पेनर खामला के वसेला मेलेनन यङसे मिदा हुन बेला लागिरेनन राङथेनरे सुरु न्याचे जिन्मा धोनाला फिनिशिङ थाङको दा फ्रेम रे थान्छे अथवा कोइलो थान्छे ते कोठारे राङला खामसम यङसे कारखाना वर्कशप अथवा ग्यालरी अथवा ब्रिबगलारे थेचो धनगे अथवा राङला कोठारेन शिवन्यासे छोबा मण्डल फुलबा कोठारे थान्छे कमसेकम जो थाङको जो चुइन है विदासे थान्दला थे थाङको थाम्मा भेलेनन जुनसुकै थाङको थान्बाइन खामतेसम्म तिमला मिला मुख्य मेखाला जस्तो हो जो मुख्य मिला लोतिक हिन्न थे लोला आधार से थे मिला हिदम अथवा इष्टदेव तिक हिन्न गुरु रेम्बरसे ताबजिमकी च्याङरेसे ताबजिमकी अथवा ढोलमा ताबजिमकी ढोलघर ताबजिमकी चोमनन्द ताबजिम तिक ताबजिम थे च्यासे थे जा थान्जी विषयमा एकदम न जबदाला अर्को तान्जा यङसे राङला लो आचानन थान्जे आचानन थान्मैलियन कमसेकम यङसे दिसुम संगम थाम्ने खामलान्दा अथवा यङसे गुरु रेम्बरसे अथवा अमिताभ बुद्ध होपमै अथवा
짱레시 쭈 소미 탄나 감라네 अथवा थे सोमियन थान्डा खामला समय जमनन्ने जेन्दासेनन थान्गे जमनन्नेले नन थे जुन खाल्ला थेला जीवनी सहित मला यांचे जेपा चुनी विदासी पंग मला बुद्ध स्टोरी विदासी पंग मला थे जेन्दासेनन कम से कम ज्यावा थांगु कि रंगला कोठारी तोक थान्गे र कम से कम खाबे मिगे देदा नाला काला चुइना बेसी कालाला बारे रिनन जानकारी पिन मर खामला र चुचा बौद्ध धर्मला चु हिन्न विदासेन नि यांसे पिनबर खामला होसेला मेले कम से कम yang खाइबो गते मेनसे खाइबोला दिमरे गोरकिक्ता सेनन थांगु च थनबा बानेज यांसे लागे कोन्डु भूमिका देला कोन झाइलेन भुव जनतमल हिसोबा अलसे हांसु क्वारेका दे सोबा मिगा देला चाजु हिसमे थेना क्वारेका दे खाइमेनन आचार होमल रगे मिजा त छानला स्पिनमा त रंगला जा ओसन भुतन लाथन मल रगे थेरंगमन yang खाइबो गते सेनन yang लानन अधिकांश थांगु ब्रेवा त रंगलन दिमले थांगु आदम मेले जा उतिके सोप आदाबा वसला मेले yang खाइबो गते मुदेवसन गोगे रंगला दिमरे कोरकिक थांगु जोबा प्राइस लगे ज्यावा थांगु ब्रिगे मिदा थे थांगुल थुमरे व्याख्या लगे अथवा चर्चा लगे चुला बारेरे चु हिन्ना विदासे पांगमा लोपा प्राइस लगे विवन तिने लागेरे थांगुन दामजा जुदेन Sanchu banwa dande rangnise thangula tamla chamnon tinila ketangla dui lisarin to kasijin mamola rangnila sala sujab masami tamangkai radio sagarmatha fm 102.4 megahertz bagdol lalitpur email jamola tamangkai061@gmail.com biban jude dui dona ketang sanse rolasuje rangda thujeche udase pravidiri rolasiba saroj thapatanan thujeche pinman ninan रत्न लामा महेन्द्र लामा अलसी कृष्ण तामाङ धेम्रे सीता तामाङला काइरिमुबा जुनन फापरे भएदा ख्लावन दिने दिसम केताङयमसे बुद्ध योन्जन फेला रेसकिग्लिसा भाइयोला केताङ मुनासा सनमर खामसल मोला लासु फ्याफुलजी सायदाला प्रिनाडी चुदिनाडी सायदाला प्रिनाडी चुदिनाडी Magai rola brasola, magai rola brasola. Sede dona waye gola, sede dona waye gola. Sayadala sabara puka se, sayadala sabara puka se. Dana chage janga badu kase, dana chage janga badu kase. Nawani mi marase dubadama, nawani mi marase dubadama. Melo mi juga se rubadama, melo mi juga se rubadama. Muri mi janga gita goe, muri mi bianga bagita goy. Masih jeng bapa mangawai, masih teni bata mangawai. Lada minda mole sorala si, lada mimla mole sorala si. Borge dante je torala si, borge dana je da torala si. Kacawarari giwa mude, kacawarari giwa mude. Ayatena ngala jiwa mude, ayatena ngala jiwa mude. Rosiri do mana burangale, rosiri do mana burangale. Waya gole sada ya turangale, waya gole sada ya turangale. Sila jana, silva lagi se sila jana, chumalola dosodi se. Sungjoe ngada tila jana, sungjoe ngada tila jana, sungjoe ngada tila jana.
आदै मुनि सोरदोला लुदै कुदुङ फोरदोला लुदै कुदुङ फोरदोला माझ्नी बायाङला तामाङ वाइ माझ्नी बायाङला तामाङ वाइ तोरदोला सी फोरदोला तोरदोला सी फोरदोला तोरदोला सी फोरदोला तोरदोला सी फोरदोला यारीमा सुन्ना बिउ मुदे यारीमा सुन्ना बिउ मुदे गम्बु मनाङरी घिउ मुदे दोस्दी आइङला जिउ मुदे दोस्दी आइङला जिउ मुदे दोस्दी आइङला जिउ मुदे राजा बालुनुदी मे जाबा च्यान राजा बालुनुदी मे जाबा च्यान काजना पङ्जो आरादी ज्ञान काजना सुङजो आरादी ज्ञान काजना सुङजो आरादी ज्ञान काजना सुङजो आरादी ज्ञान सालामा दुलो मुला प्रिन सालामा दुलो मुला प्रिन ज्याबाना मुबाडिम तिनीला दिन ज्याबाना मुबाडिम तिनीला दिन दुम्जाला लागेन मादेउदा दुम्जाला लागेन मादेउदा मिलनाउनी से दुबुताबा मिलनाउनी से दुबुताबा भुनबोदा खाबालाई सारामा ज्याबाना डिमु येला कारामा ज्याबाना डिमु ngala karama ज्याबाना